ini guys nih, ntar malam ya ini ntar kita taruh ikannya nih guys nih, indukannya 10. Oke, bibitnya 10, indukannya guys. Nah ini saung kita guys, Bapak Haji Kamsin nih, penjaga saung. Gimana Pak Haji, besok ya Pak, ntar malam kita ngedogin? Ntar malam login. Induknya 10 biji. Wah, indukannya 10, mantap. Oke Pak Haji, yang punya kawasan perikanan budidaya ikan emas dan ikan nila. Hahaha. Mantap. Mantap. Oke, kita balik lagi guys ke sini. Ntar malam balik lagi guys. Terima kasih. Wah, malam ini kita ngenokin kembali guys. Aduh, nih. Malam Jumat kita ngedokin ikan. Oh. Wah, suasana di tengah sawah nih guys. Mantap. Lagi apa nih? Bang Cecep lagi ngapain nih? Goreng pisang nih. Wis, goreng pisang bersama Bang Cecep yang punya kawasan Merbok. Bang Jali tuh. Goreng pisang. Raja pisang. Tahu dulu. Ya. Oh. Masih semula guys. Ini jalan lauk sebenang lo baca lauk di mana ya? Bewok. Bewok. Merahnya? No. Duyahan guys suame. Lihat guys. Coba, mantap. Acara ngeliwat nih, Mr. Ucum. Nah, temenin Pak Erik. Cecep. Sama Pak Haji Kamsin nih. Wah, yang udah setia nih nemenin. Kopi. Tuh makanan. Cigarilas. Oh, Cigarilas baru tuh. Iya, di situ nyahon. Cigarilas. Sangdor, tinggal nyabut. Nih guys, nih sambal ikan. Mantap lah. Pokoknya mah. Oh, lagi ngendokin ikan nih guys. Lagi ngawinin. Malam Jumat ngawinin ikan. Nih ikan asin tuh guys. Nah. Masuk TV. Iya, dan Pak Erik nih. Lewat udah siap dihidangkan. Ini makanan orang kampung mah kayak begini nih. Mantap. Cabut kan libat. Pagi udah siap nih. Update. Ini guys, kita nih lagi ngendokin ikan mas kembali nih. Nah, biasanya jam 12 mereka udah kawin nih. Standby jeung kayak burung. Ya bah.
Siap, Haji. Oke, mantap nih yang lagi ngeliwet nih. Aduh, Bang Cecep nih lagi masak. Tuh. Buset, naik gua nih. Balikin lah lauknya kosong. Heh. Gila sama ya. Bogok letik ya, garingnya letik ya. Oke. Kalau tadi di Cilember, nang gabus babu. Nah, ini nih hasilnya semalam guys. Nih lihat. Telurnya guys. Banyak sekali tuh. Wah, ini perkiraan ada berapa kakap nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kakap. Ya, ini ikannya sudah menetaskan telur semalam. Bah, bakar ayam. Oh, Bah Haji bakar ayam nih. Oh, sama Dede Pati nih bakar ayam nih, Dede Pati nih. Masih mentah ini, Bos. Mana? Ini. Iya, belum, lagi dimasak. Lagi dimasak. Belah sana tuh lagi masang lampu persiapan. Oh, oh. Plus kopi. Kita acara makan-makan dulu nih. Handap kalau Mang Cecep mah. Lain kali. Kita ngejaga anak berantem banget silat. Ayo lesang. Silat gurdel. Atuh dari mereka dulu Oh. metek naeun. Ayo Baji. Oh, mantap. Sumanto. Sumanto tah. Tunggir. Mantap.